Ono što vas sigurno zanima, to je početak priprema, a i nas same. Vidite tamo se Zvezda je krenula i mi se nadamo da će to sve ići po nekom predviđenom planu. Za početak, planovi su i želje su da nas pre svega mimoiđu povrede, da imamo igrače i prehlade, da imamo igrače sve tokom celih priprema i da imamo pravu priliku da se spremimo na najbolji mogući način. A što se tiče prvenstva, ovako mi teren govori umjesto nas. Pričanje što očekujete, ima poprilično novih igrača koji vam trebalo da bude igrači koji prave razliku. Pa dobro, vi imate sportskog direktora, on može da vam odgovori na... Možete samo na... Zađite malo napred. Na isto mesto. Doveli smo već dva povećanja, kao što znate, to je Vandro i Borha. Imamo u planu još neki igrači, mislim da do puta u Budvu da će početi pripremati, ćemo pokatirati. Kakva je situacija s timovima? Situacija, to su igrači koji sigurno imaju velike imena u njihovom prvenstvu, ja sam da će ovdje voditi glavnu ulogu naše ekipe. Tiče ovih koje očekujete na prvom mjestu za Salata je jedan od naših želja koje vodimo tu neke pregovore i mislim da ćemo u najskorije vreme znati njegovo tačno stanje. Ajmo, Robije. Je to? Može Robije, može mjesto. Tu. Evo še. Još malo. Može još malo napred. Hvala. Budite kratki i jasni. Sigurno prvo da ih vas lijepo pozdravim, mislim da sam jako puno pričao ovih 15 dana, 20 dana, tako da bi sam vas lijepo pozdravio, ako ima neko pitanje, lakše mi bilo sve sa pitanjem da vam odgovorim nego da sad opet pričam ono što se ponavlja ovih dana. Pa sigurno da je ovo ipak najlakši dio. Za mene je ovo najlakši dio, znači počnemo sa radom i trud je ipak nama najlakše koji to radimo. Znači radit ćemo do 17. ovdje u Beogradu, poslije imamo Budvu, imamo Tursku, imamo jako veliki period i dug period znači priprema. Tako da ja vjerujem da ću u ovih 40 dana ima dosta vremena da se pripremi momčad kao što je taktički, tako i sigurno i fizički. Pa dobro, na kraju nije mogao da dođe, mislim da smo uzeli sigurno jednog super kvalitetnog kondicionalnog trenera koji se zove, ja mislim da svi znate, Srđan Zirović, tako da će sigurno on uz nas sve to napraviti jako dobro i vjerujem da on je jedan odličan kondicionalni trener, sigurno ima budućnost u tom poslu. Gospodin Prosvetki. To je stalno red, rad i disciplina, znači stalno ista ili manje više ista neka priča, sigurno da ćemo na tome najviše raditi, da zaželio puno sreće i da sigurno da neće biti lake ove pripreme, tako što od mojeg očekivanja i moje neke vizije sigurno da će biti jako puno rada, tako da svaki ima svoju šansu i ako se nametne tu je, zato je tu Crna Zvezda, znači svi ti igrači koji su ovdje su kvalitetni i imaju kvalitet da igraju. U kom segmentu tima biste već sada voljeli da vidite žešću konkurenciju? Dobro, naše želje, što je malo prije rekao sportski direktor, sigurno u prvom planu je Salata i Božić koji u ovom trenutku su na pregovorima, ako dođu ta dvojica igrača uz Borku i Evandra koji su već došli, znači Borka dolazi u sredu, a Evandra je već tu sa nama na prvom treningu, tako da sigurno da bi onda kompletirali cijeli tim i tako da bi sa Salatom i Božićem bili stvarno jedan ozbiljan tim. Gospodin Prosvetki. Da li si uradio sve što misliš što se tiče u biti prvog težeg dela, dakle priprema, pojačanja, kondiciono, dakle sve ono što se zamislio ono dana kada se počinje za trenera do ove prve proznice, da li misliš da je određeno sve što je potrebno da uđe u pripreme kako treba? Pa ja mislim što se tiče logistike, što se tiče kluba, znači od Budve gdje ćemo imati fenomenalne uvjete. Znači Antalije koja je, svi kažu, ja nisam bio, ali svi kažu da su uvjeti fenomenalni, znači tog dijela fenomenalno. Što
Što se tiče mog stručnog stožera, ja mislim da ću to sigurno polako kompletirati i da će to biti sve u redu u daljnjem ovom našim pripremama. Mislim da sam zadovoljan, sad samo trebaju igrači da usvoje ono što ja budem želeo, a ja vjerujem da su oni ipak igrači koji igraju u Crvenoj Zvezdi i da neće biti problema što se toga dijela tiče. Da ne pričam sad o nekoj disciplini, mislim da to je normalno i jasno da to svaki trener koji god dođe da to želi i da mora tako da bude i onda ništa, samo ono da se uigramo i da radimo i da se fizički spremimo, a onda ćemo vidjeti neku drugu Zvezdu. Da li će biti sve u redu sa prenosnom šansom? Ja se nadam da hoće. Ja sam već to još jedno puno puta i isto pitanje, ja se nadam kad dođe da će kad počne prvenstvo da će biti sve u redu. Hvala vam.